Aduh, ikan siapa men? Ikan apa nana itu guys? Aduh, bawa kita jahit ikan nanasio guys. Masuk ke bon, snack dong guys. Tak menguris lah kuese. Ini kan ya. Entah, nana tamalelos di. Ikan apa di tebo guys? Ikan tembang tentang mega. Delos di mega. Asige nana ikan tembang di tebo yo. Ada kubo cengkalang. Aku cengkelang subo. Bawa kita cengkelang subo tak tentang. Mega. Delos di. Ini gitu gak gua ngamiseng kau deh. Oh, enggak tentang. Aku gereng no tentang Asli baik. Saya pelanggan segala bawa gereng gitu. Aduh, kucul aku cara nung guys. Inanta ko sana bon ikan nana hilo. Saya kude masing. Akit enggak. Nah, ikara boge, irembo di tebo go. Gota ada di semala longone mai bom ikan parabol kulo. Nih tentang gereng po ketupan dari tebo. Mana mau tanah? Salah tu masih di tebo. Dong mau laleng cengkali tombo itu. Hayan cengkalang tui, hayan timbang tui. May parabol kuliga. Tanta ho, gereng kita bo. Salah may bon kal tite. Nana bele kita me bon ikarite. Bon kakutana na dia. O katsaro bon ba may ganito masih. Ay. Uy, de, may ga lalo ito ba? Wanti ba kung cengkalang? Nana elo deh. Mia cengkali kasih tembang 20, cengkalang 20 gitu ya. Oh, kita semua nih ga. Ay lakit ba kali ga ogot sekarang ogot tembang. Nah kita riang kali Sengko ka Korea, ditigil sa inkan studio, maka 40,000.